London khopuya UK zofa te athei ang kalkhomin Manipura kan zona thla kan unaute anti duda na anin le loten hal saka biak inte an hal saka eitur an pedu lova an nun na tam tak an lak sak to ni ti kan theda wangin kan rilru ana a UK Prime Minister in kota Downing Street ta le Indian Embassy kota kan du lo na entinan kan vatlang awa athei anga tamin hei hi min lo the dar sak don nia in zavai chunga kan lo me United 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 Thank you la hei pida dui po oh India House ko ta kanong me kan zone na oh pida dui tuna kan ka aron saya zone ha thak te helaya hiang kan tran rual zia tilang turin at kan claim mo kan tame mo oh oh ro pui le ni kaka tuna hian hei hela hian anron kalbel zela chuan ni china kan Downing Street a hun kan nei towa tuna hian India House a kan til le don ani e do an so so There are people who need the help of those who are not. And that is why we are here, and we need to keep saying what we're saying. And we need to be careful when we see messages of not our war, because these are messages of hypocrites who know not what is going on and who are very often paid by the Muscovite propaganda regime to spread their lies. thei ang zofa te kalkhom ve in tuna hian Downing Street opposite hun kan nei dona kan tlang aw ve don ani kan du lo na entin na tu te kan ron pholang don ani nga himuna ilaw thenga today ka ho India hian Manipura boina na satak mai awma chowan chuan in kan unaw te har satna an siam meka ram khata kan oma unaw vek kan ni amai ro che hetiang thila huam hauna wang le huam na wanga kan unaw te an ti du dai kan ril ru na chuwan chuan hei hi thil thalawani ti sia in khovelin fero se kan tia helaya kan unaw te North East India ho kha helaya kalkhom hian until ti thalo hi fero se ti in kan tanzia kan unaw te kan support ani Manipura kan unaw te kan support ani ti kha kan an tar lang ani imin kha oh kaming kha Jimmy El Pachuao ti ani e koi tangine Mizoram atang ania ama cha kai hilon na om kan ni Mizoram panin kan unaw pa jimi khan kan chum ko ate ka an rolling nasalut tu kania kan rom mai ani So there are two Ukrainian feasts that I'm not sure how to translate the names. There's Velykny, which is the Great Day. It's known as the Great Day. And there's Pravoslavny, which is the passing kan lang ti me alo mo me There are Ukrainian Orthodox feasts. thalut no They claim that the West is a radio authoritarian. hei tuna hian kan sai tong khan Manipura kan unaw te ti du ta na satak mai an tura kan du lo na entinan helaya hian UK a kal khomin kan theiang angin helai hmuna hian kan han bei ve a kan thin lam lok a son Ukraine ho kha an ti boka hei hian Ukraine ho ko hian na satakin an nei ani chuan ke ni hawin helaya ula hian kan ti ve le a sang thang lungoi lo na an nei a hei si pui po lo kala ni hi enge helaya kan boina chungchuang a hian iri ru nei dan lei put dan te sai te le muang pu mo khoi kaliu miao wa mo yom ani mo
zongina lamkai zongin Manipur ka ma om singtang mi te โอ้ zona thak te ibang ina ne tho takle ibang inong tibo sak na hangina lung sibat dua solo ina kami pite ading in chin tunina ya prime minister pai in pai ading ka hi kami pite na ibang tibo siat na pen suat na ngading hi ibang ina tibo na pen kilo na ko apa ka hi dua ibun panina dan panina dua takat aksan na lungim na le bo sen na tua Manipula zo na thang zo son ta te kong ko ko hi lo te ading na ibuna lungan ko hi ina ana ding hi nge โอ้อารมณ์มเลไหมเฮ้ยอันนี้ฮีตัวนักการใส่อังคารกะลิเมียวละมาจังอาเหลากะลนียจวนเฮลายะยานเจ้าหน้าทักเตมณิปูระหัสนันตัวนันนี่ติกันเสียอะจะมีริลรุนัดเสียเอ็นตีนันเละกันดูเราเจียนเจียกันดูเราเจียเอ็นตีนันคานสปอร์ตกันเป้อันนี้ติค่ะอันรันตาร์หลังเมกอันนี้อะไรนั่น There would be people in gloves and stuff and protect. Le lama Ukraine hawin an beya ale lama hian Pakistan hawin an bei boka kan pui map khop mai wa in ni chu ke ni zo na thak nen kan lo bei bok nen yang kan tia lok ai hian in lumran khan ate chungchang kan hian bei be boka chuan ke ni zo fa te north east kan helai hian kan beya chuan tuna hian in Downing Street atang hian Indian High Commissioner kan phayanga chuan kan beile kan patia da lu le don ani Now, and there are people who need the help of those who are not. And that is why we are here, and we need to keep saying what we're saying. And we need to be careful when we see messages of not our war, because these are messages of hypocrites who know not what is going on and who are very often paid by the Muscovite propaganda regime to spread their God bless you all. Thank you. ตุนไม่คานนี่ที่อินเดียอันนี้นั่งนินขี่กันหัวอินเดียแฟลกตาเฮียนันตาระชวนอินเดียเฮาส์อันนี้นั่งคานอินเดียเฮาส์ตาเฮียนตุนเฮียนเกมมานี่ตุนามันนิปูร์อันใส่สักนานะสักตักไม่อมค่ะกันดูเราเสียตุนาข้างกันกลางเอาล็อกอันนี้ตีกันใส่ล็อกอันนี้แล้วก็ไลฟ์โดนในเราเอ็นเซลโดนเนี่ยช่วยเตะอันนี้พิดาดุยปัสสลคาเฮลายาเฮียนยูเกโซฟาเตะเฮียนกันช่วยตุตะซิงอ่ะออกมาจวนอันนี้พอฮีเฮย์พออินเดียมันนิปูร์เฮาอินะเจ้าหน้าทักเตะอันใส่สักดานะกันลุงอ้อยเราเสียคานินตาร์ลันหันรอนเทลเวียอันนี้เห็นเองไงดานเตะle an kal khom chan te kha han sei chho sela thange ye lai kan kal khom chan chu kan zo na thak te tuna Manipura har san na nei mek te kan support ye lan ti na kan kal khom ne leu ber chuan enge reaction turin ngayem nge po ka be sei achan chu helai UK mai ni loin khovela kan zo na thak mun sang te point tun bo ruak thil hi moral support kan pe ve kan ti an fiat kan wa tin tun bo ruak ka wang te po hianin pathian ro rel dan te po hi riat hi maharsa tuna kan tor na te po hi nakin jela ta na kan ta na te po ani pe sei la chu pathian po kan dil tak tang moi ni ya acha le mai alom ome kan muang hian heng tuna Ukraine ho te po hi nasatakin Londona hetiang hian Downing Street ta an be ve thina Russia ina an be na konga an lung oilo na te hi an ron tar chuak ve thin ani chatiang che chuan ke ni zo na thlak zo fa te UK a athei ang te kal khomin Manipura kan unaw zo na thlak te an ti du da na anin le lote an hala an biak in ten hala ei turte an pedu lova an nun na te tam tak an lak sak to ni ti kan riatin kan lung oi lova kan ril ru ana a
chung te wang chuan he kan ril runat na hi Manipuran thil ti hi khovelin rero se ti in pho chhuah tumin kan thei ang tokin Downing Street Prime Minister in kota te kan va beya Indian Embassy Office an in kota te kan han tlang awa kan thei ang to ka kan tlang aw kha mitam tak namdang in min ron zota enge kan ti te an ron interest ve mani ti lai kha kan soi du boka tin le kha te po tam tak kan thei ang kan forward ta tiang chuan kan tara poster te po lian tak kong sira te kan tara ni ti kha kan soi du boka zofa te hi kan tran rol chuan kan in lung ruala kan tran rol chuan kan la chak nei ang ti hi kan riat apoi mo a in unaw kan nia in tiboi tur kan ni lo tang rual tur kan ni ti hi i hre zelang u zofa te in sui khom zelang u ti kha kan soi du ani e YouTube channel min lo hlut sak tu te in sa final pan mal som chero se